Itigarĩtie thikũ 8 mihengo ya kambeni ikinye muthia kũringana na watho wa ithurano bũrũri-inĩ. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza wa gatano mĩaraho yambĩrĩirie kũhunjia mĩto yao Kapsabet, kaunti ya Nandi. Munini wa president akĩũria arũmĩrĩri a ngwatanĩro ĩno mahĩmbĩrie thayũ mbere, hĩndĩ na thutha wa gĩthurano. Every supporter of Kenya Kwanza, wherever they are in the Republic of Kenya, not to accept to be provoked, to make sure that they are peaceful in whatever they are doing, in their meetings, in the process of going to vote, so that we can together as a country move our country to the next level. Ruto augĩte mangĩkana yũkio hotani ndakariganĩrwo gũcokia guoko kũrĩ atongoria arĩa marũgamĩte nake matekũinainio nĩ makũmbĩ moteti. Vile tulianza safari ya kuunganisha Kenya 2013, hawa viongozi kina Rigathi Gachagua, kina Kimani Ichung'wah, kina Kindiki, kina Ndindi Nyoro, wale wengine wote, kina Alice Wahome, kina Anne Waiguru na wale wengine wote wamesema ya kwamba siasa ya utapeli na ukora tunamaliza mwaka huu kwa kukataa siasa ya kudanganyana. Na mimi na waenzi na washukuru, na kutoka hapa Nandi County nataka niwaambie shukurani sana, na Mungu atawajalia, na sisi wote Mungu atatufikisha mahali tunaenda. Kuma Kapsabet, mũgithi wa batoni ya arũmĩrĩri a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza marurumũrĩtie rũkũngũ rwa taũni na kĩharo kĩa Busia makĩũria aikari magathurana kũringana na kĩoneki na ciĩranĩro cia atongoria matekũrora aumĩte kĩama kĩrĩkũ. Sisi tumekuja hapa kuambia jamii ya Wanandi, huyu ni mtoto wenu. Mimi na Musalia na watu wa Ingo tumesema tutatembea pamoja mpaka tumalize hii safari. Marĩkĩirie taũni ya Bungoma, kaunti ya Bungoma. Juma makĩrĩgĩrĩrwo gũtwara kambeni ciao kaunti ya Garissa, Kitui na Machakos. Ninapomwamini kila binadamu mwishowe. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui.